ole chi bai le ve ko kumin sang hi som ni panga ko san hun pui poi mo tak mai Good Friday wak ve tela kan hun man na sang sang te alungai zan le Good Friday ni chhun le zan vela kan hun man na kan chung kwa kan kal na te tum tuma hian in ka handa thabe shim shima ka channel min ngai lut saka min lo thlir sak ve tu te khanin atira tanga top thei min lo thlir sak le don ya kalom te thin ni ya ka channel la subscribe lo te pon min lo subscribe le don ya min lo like sak theu je langa chon comments te po kha in phal chuan min lo ve ve le je don ya kalom ngotang is an into Dinthar Roshada Sacrament was said na kan pai na nei do na chuan kan thing de ko he chukidar ko tara kan lu ta he tin pui te men lo lung hala una ko ta te ina leng rot ma sa ko ta ni tin pui sen ha te pui tok min lo siam sak hala na le mai an wa don khop mai he ta te hi hei thu thleng ve te hi ama siam nga ta dia hei siam thiam le me siam simple thasia mystery ni pa pokania thle ni thu na te hi vel bom po siam na khop me hei sial tak kan ni hei thar biak ila zena khom do na jing trong trai nên bảo thế cái không sao biết mấy musician how drummer how thut na te po keyboardist te nen sound lam duty nen mo thale me he din thar bia kin khom khat boka in khom tran main hun mai kan blog zoi zoi nge he an ko se pe vek to mai banaran lo siam thak boka moi hle mi dara ni chawa khom kal kan don chawa ni an biak in tu tak akan nei khom lo zo ka hei hi chu na kina hol tur zo ka a chunga khan dia kin tak tak chu na ti don chu ani hian thi la chuan ai ko karon kum pui mai chuan tom tom ka ti in mo sia pa tan pan ko soi ta Israel weekend beramam ka ti sen mai ko ba so this one kong papiang na yan mo tiang lo thenga ti ta chuan ai ko karon sung Israel pa ko na chen kham ron pang ka kong ka chu kong ka biang kan ha le thi senin ta na piang mai chu chu thi ta chuan apal rem ta se la thi senin ta lo na piang mai ha ai ko kam mi tin chung song sa lo beratama an fia ho an sam an ho tenan wan no fapiang masapira piang mai ramdana chuan anin le lo su khat pa ter lo boral pa ro lo tu an ngai kha an kita so mai dal pa ta ni nge kai man le se na mu ki kai sa le patiang ko kan ho Nasiam ko chuan karon te ni lo sa kalali su kalori ang ko katali chuan na kin lung chu ma an cha yan ko kan hotel ko me la lo ko ho san ko la pa lo ma mo sa la pa ta nun kan lo mo ko ko ni ko yin zani na hesa le men rum mo la kan me kan ngai lai yan la pa ta nun la pa le ko yin pa kin ko ka ho kan in bo sa ko ko yo en ganong mo tu pa sa akin thính nền than ở thính Lama sangat sangatnya kita turutana sentuh, siapa? Suami, usaha,
Yan ay natatang kasi katiyalo pa iswa magtira o Zana sa harata long to kasi kapela ay hikatak sa ay te opportunity nawala ay na hikatak sila yan na piling Vengthlang sanila kaya kau lalpa kan mga ite lalpa amin mga ite ketarangya kanan sa esa pagmen ko kamute kati dona ni haleluya haleluya lalpa kati naman ini pun mga tao puli atukan ni kanila hektan fakto lo se nangiminay na mo se kanila lalpa itaksa ayamin pe itisen ayamin pe in kalin boss komai takin lalpa sa kirte na ano kanay kalin tur kalin pa din ang boss sa lalpa ide karon ha nanging lo yung nan nanay kal kan pamang mang habara lo kal te po kan pamang Parawang bangkang race local te po kan pamang wan tanga chamnung lo chuk tulal pa ay improve na ang changi haleluya sa mga lalpa he sa ramen hinay into a biyo para kam na lo ito ng panso Amen. Isan Vengthlang lama aparong bon troy turin kan kalme kanihei in Good Friday ni manuam be go kan lalpa to lania hianin kan hei to in swat chabang u chung kwa te in kan kalve ani ei san Vengthlang bia pina kan khom don ei Joken, paling ngakse kerudek, ini kan cucuk lah. Kan cak ke, nonton kop mai he, api ini lau dong song thap bukai kalau mau kop mai api he. Cả năm đầu Tết, chỉ bạn đi xóa về cái cô lỗ mà, cần xin thầy đầu Tết, ai nghĩ một xóa cái gì chứ đi cần mà,ถ้าเราว่าบอกมีที่จริงไหมล่ะท่านที่บอกว่าเมื่อกี้กันต้อนรับตัวนี้การรู้ปีกระทรวงส่งกันสนับเขาเรียกกันต้อนรับมันเป็นนี่อะไรกันสั้นที่วันนี้สวนกันสั้นที่เราประกาศกันสั้นนักเรียนน้องเด็กที่เราใช้ภาษามาสอนนักที่เราเอ็มเสียงทันเราคุยแต่กันสั้นที่มันอยู่นี่เมื่อถึงที่เราปั่นกันได้เป็นส่งตัวเจ้ที่เป็นบ้านส่วนตัวมีส่วนคมตัวขนาดไปส่วนมีส่วนเจ้อาเมนคุยไม่มีที่กลุ่มขัดส่วนเราคุยตัดตายเราคุยหันเด็กชาตุกงตัวจวงลง haleluya lalpa fakinong rokse Amen. haleluya lalpa fakinong rokse Amen. Van lo pem Good Friday ngero pui tak mai kan hopin lo tin ta masaderin hun ro pui tak mai hang tura dia tu pasarin duk sakna min han hlana transport committee ten min han pompui hi kalom le mai pasor pe le transport pe chunga lom to soi tak ni ani tin hei ko kan o zena pastor senior in min hawa min ko reng thea in kan license holder senior ni ko kan zena til thea avalai ke license holder te ko hei kan koma
balai ho zinga asini akar ke koma doma boka na pun puyate in the tepo April tha executive board hian palpang zodonin an pilama license holder po lanei ve mai thei boka to kan hote from ball to in ke engamo sa kan oma in kan thalai wa te zinga po an no la ho te zinga po in kan no ho te when ni local company hian abi kin kan no ho lam hi in moi hi ingre zai po to ram mai hian a kor bu ti kon ha som phut so po ni la Nè. Lungngaih na ram va ka chi sak thei mai mel an pia lo me mai
Peter de na chuan do tu sa ni ko he ko kan hi so san ta la ram aral muan kuna pinau ki le ama chuan ko kan ta Hmante in an ro re le chuan bu fit ta Peter po chuan tha ati le azan la chuan rom ko pui chu Peter chuan chu san ta Zan kuwa may ron ko po ito sa naakal naka follow war model hiyan lena matang hiyan may hiyan Peter hiyan sulta anena chun malis wa Krista hiyan ng larta kuwa badis kan siya chun hiyan Peter ang malis wa Krista hiyan kalalpa kaya ang ikaw doon Lalis wa Krista chun ron ko puya son kakau kanin ko tutu taan om lo ni ron ko puya son kinon turing kakal do ni anti khan bindira suin puchuak ta lalpa miswal kanin putlo na le ka kilpon da hilaw tiglo ni ti in nilawe lalpa hila so ki kakalage tin ron ko puya chun lebe ta malo markarta lalpa ti alat kitla kan nilawe ti sa malanding so min keng bedruwati ang ta Patiyan ko kang hote, anilang so ng nauhariyang tulikin. Lalis wa Krista alungay nomlean. Lalis wa Krista mituy at nomlean. Lalis wa Krista Good Friday ni anwan na at yang may hiyan kung kanilang kalbusang hiyan, lalis wa Krista hiyan kriyaw po ni asin. Sawajamoy na lalis wa Krista putsiya nga. Good Friday kan mananiyan kang hiyan na siyang dun. Kawabaw sa dolang kumila, hintas mga kalaw ka sa danto di kaituin. Patiyan ko kang hutin mo sego. Sutiyang minun, sutiyang ang minkan matsuan. Good Friday, saber kan pangmontik na kami. Inunalal pa atin naman. Inunalal ni Isu Kristan tunay na alay ng suwan. Kantanator na hiyapon mo na nitihipin ang leang. Lali Isu Kristan pero pokkan kahi. Harap-hapen. Lalis wa Krista pello ram tehi ahrap hapen Manila ka Los Angeles kapuya ka pikan kaya Patiyan ang soy na wangle patiyan telaw na kapuya niti ang outso puyin patiyan telaw na kapuya sa lalman anrong kayong tamak takmayin kimanitso isa rin ang kapuya aramdom na aramdom puyin nilang base patiyan siya na lelang panaram ka niya bagay kumin aramdom Holy Land, Ramtiang Limtiang nita. Lalis wa Krista po kantana nun na petu. Lalis wa Krista tana in Hmante. Patiyan ko kantana nun lang to kay mitiyang himlang ngarong puhi an nitihi. Huwag patiyan ko kang hoten penom neta ila. Suang kantini lalpan ato kema kantan nun ahana kantan atuara aying soifi alo ang hiyan. Patiyan ko kang hotel lalpa ko kang hamay tarlet ka ila. Paul Khan Lalis wa Krista ka atiduk ba lore reng sola di lifetime. Kau kang romol tu pe hotel tu daim manapuar pe ngahiyal ani ani. Sutiya nga akalay sa nagkalpang lalpa patiyan nila lo ang busta. Son kong lakas ng lalpa patiyan sa nalawpan ka. Sola po kana lang kecil manian kalalpa tunge ini lalpa tunge ini atikhan sana suhe hini iti duda Isu Krista wala sola kan la Isu Krista ka ati duda lang patiyan ko kan hote di duda wan kan la Isu Krista ati duda ali patiyan ko kan mga hiyan lalpa kan mga dinari so patiyan ko kan tanakan nun kan lagyan la Isu Krista Mit mga ito, hiwin na kan mga ilet inarik sum. Heri ruis wa Krista umbok ka. Nang mali ang roset diya po na sayang diyan. When a Good Friday, kansan di natin. Patiyan min mga ina. Mga ilet beto rin patiyan min mga ina. Kansa mga ina hello kong tarlet seti kamang tuken. May mga sa fungsyong kan deka. Bikin roboy, tak may ito kansa. Umay katin nung alawang siya. Patiyan ko kan.
ai zo kho puya to khang lian ve dek tin ti ko hian Vengthlang lama hian biakin po so thei lo disikin atan puina tel lo chon ko khang biakin po sa thei ni lo hi eng mo sa pa thama min mangai na ni Good Friday kan thena ni ya hian pathian mangai na heri ru Isu Krishna ong khanang mani ong ro sit yang lai kan nun kan daksa kan khara kan sumle pai te o Vengthlang lama ke po hian mangai lang tin tu rin in what's kan chula nau kom ke he chu kan chula a pathian ko kan au mang lo tu kan ni chung zong sang kara pi in pathian mang so na di pui thia na luwa pe ke ne bo kan in pui na te le no hi trong trai mi ni ha ai ma mo a tu le fa tan ha sa na an han to lek chram trong trai se mai ha ka hu mai ni hi lo ga ni trong trai pui tu te in luwa Sun Vengthlang biak in sak mek ani he anwai garage turan pe to a he min motor da a sum antel ve char to a